madam. Hello, madam. Wen. Da kayo da di kwa? Di advisor na ni kwa? Di ka anak nga ni Jennifer? Ni Jennifer? Di kayo ka na naidalo ko nga Jennifer nga kakap-kapar nga kung kunad. Wen. Ada kayo da di advisor na madam. Auntie na da itoy. Di auntie na nga rati abroad. Sa kami nagpapa-eskwela. Da ita nga kaanak ka nga ni Jennifer. Wan. Madam, mabaling ka din nga makatungtong kay oray pagbibiit laang madam. Wait, sige. Gawin madam, ibaga na kinya nga kwa. Apay agrugi niya kano dayta nga online class nga ibagbaga na nga agrugi da kano matandi online class. Kung kuna naman madam, kung mga amo dayta, kami man lang lag online class. Iya dayta nga subject madam online class kung kuna na. Ay kaya yung sa uwan madam, ag-eskwela dala igi balayan. Igi dalang balayan nga kwan. Uy, ibagbaga ng rod madam, masapol na marod ka na ti iPad kada tablet, kada laptop. Talo-talo mo ti pagpagatang na madam. Iisip ka ba pagpagatang dahi madam? Hindi gamin dahi nga online class madam. Aw mo ti online class idikin nyami. Ungaro dahi ti sitwasyon tatawan. Iji dalang rod balayan nga agadal. Kas dyan, igtasango ti computer. Kasi ay madam. Kati idamag kumatan agarod madam no ije dagayam balay nga agiskwela madam. Apay mga ngarod nga tadamat ka no ti project da madam kanong electric pan kwa. Ibagbaga da madam. At akong ti papa project nga electric pan kan rep. Ano na kita di rep kan electric pan ije kayo ba nga pa agiskwela madam. Ita kayo balay yung agsuro ma. Ita kayo balay yung agisuro so kay inya kayo sa uwan madam, ije project da nga rep kan electric pan, agdirit sa tabalayo. Apingit ag project da kasi dyan madam, matik nga matarusan madam. Buday ta nga project madam matarusak buday ta, idi ubinga nga siya tagis eskwela ti elementarya. Ado talaga ti kakastang ag project me. Gamno online class matan madam, apingit ag project ta pelang kasta ka tarji da lang unag ti balay. Anda mga pagnumaran dahil tang electric pan madam kan adyo ref lalo di ref agtaktaka ka talaga pag project the ref di madam yung kunak iso nga tinawagan kayo madam win pati mat ka na dagi di paglampaso kada walis madam walis tingting kada walis tambumat ka na di papaproject yung ay isubmit da ka nga dagos dati rugrugi ti online class da pati nga matarusan ko nga iso nga idamdamag ko madam kayo nga agungungat madam ay damdamag ko laang baka agungat ka manan. Nakiktuta ka pati bunot. Kukunak, no idip ko makaslalasi kami, matarusak ta talaga kas ti project may edit pag bunot may nga itayan ti classroom ngam no online class madam ka. Chikawat ka, itidamat ka no kinyari ta balayo madam niya ba de. Agtaka mo't madam ata idi na minsan ko nakita kang agla-live nga pamain mga sis pamain kung kunam idya enti live mo madam ka syempre idamag ko man lang baka dukot ila ko na ni madam yun kung kuna hangka di madam hanam agar nga mamati dahiti nga ubing ta paliwawong nga ron dagduma ada paliwawong na dahiti nga kaanak kak iso nga intawag ko kinya yung nga maduktalak nagpaypay so dahiti bagbagana intawag na gamin kinya madam kukunan ka agpadalakan anti ti igatang ko ti kwa ibayad ko ayan ti contribution may nga project may nga rep kan electric pan kunana tagrugi ka ti online class kasi syempre sa amat nga kwa mo ti sweldo dito ka batit mo laang kat ano mga halos mamati mga kasta nga rod madam at ako ti first nga project da madam ti sumarano ka nga project ngay kat mula mat ka no madam apay agpapa-project iti mula alubera ka no kada kwa madam kada monstera, kada ko nagkakangino madagita nga mulan. Ano da ba dagita nga mula, madam? I-display apa nga itabala yung madam, ti pangitulod ang dagita mulmula. Na nagsurti ako dito nga maestra. Ala, kayo sa uwan, madam, ikanda kayo ti ado nga mula, my god. Baka nagbabanto malang ti grade na dito ka anak kakinyay, madam. Gamin adong mula di banay, mula na ni inami nga bakot ay nakakaasim mga agsibsibog di bakot. Adong mula na nakakastakot. Awan problema dahil madam nga project, itad na kinyano kwa. Basta lang nga to ti kwa grade na nga rod mo. Uy na madam tangi tila mo na damdamag ko idi na minsan ka nga graduation nga ikot. Adi first honor damat ka nga ikot, isumat ka ti kakaadwan iti indondonate sa dita. Apay kasi madam, mangan nyo nga inalada kita
Agkakangatumat ka no ti grade nan, edi last nga examinan ta. Agsangpat mat ka no ti nagananan nga agapot ti abroad, nga nagadumat ka no ti itadnan nga kwayon. Nga pasalubungan nga ka. Ni ag first honor mat ka no madam, iso mat ti pagtutungtungan na ditayin ti barangay. Ay awan ti ikwa madam Imbagada lang kinyak, imbagada lang nga talaga kinyak. Agkat no, kasi nga online selling, agkat sapay kumakat, agbaliw mat ako, maday nga sistema tayo madam niya. Wow, ay na, Diyos ko. O sige nga rod madam ta, aman, damag, aman nga katungtong, aman nga tawagan day ta kaanak nga rod nga kwa. Nga ang kwa, ta kung ano gamin, lukon na lang gamin madam, day nga ubing ay kat, agdaw-dawat lang, agpalpaliwawang niya. Sige nga rod madam, ta katungtong, maday ta kaanak ka, o sige. Bye!